Hello guys, kubulai pi baru ki bape ya gane video bat ya baru ki viewer ki badang thamai bat ki bala don lapa hagane ke channel kum ki member chong ke channel. Guys, nagabanta ki subscriber ki badon YouTube channel hagane ko video ngan pensyai PPE ya gane ke YouTube channel logo jongam. Ban ngala ruban ong pi ba ka YouTube profile jonga hagane ko video ngan batai syai pi kumno ban shna ban edit YouTube profile kumbanga nga edit. Bat bu hapu ga YouTube channel profile jong pi ha ka full size lena ka size ka badai bat ka bayar rengkat bat ka YouTube profile logo ngan batai sai ha ga ka video full tutorial khnang ba ma phi ru phin tip kumno ban bu YouTube profile logo hapu YouTube bat ban edit profile logo na ga banta ga YouTube channel jongi Tagi badan YouTube channel pila ban follow ya gane ke step lada pisam jeng ban shna ya ke YouTube profile hadin ba pila dable ya gane sampai ya ke video step by step bersekomen pat. Guys ke jing ke pat jonga ya pi ba lada pidon YouTube channel. Sampai ya ke video bat sechna ya ke YouTube profile logo. Guys lada ke video kami rap ya pi sengau bah on subscribe on like. Bat ke jengmut jonga ban ya ke best content bat ke balong real bat ke bala ru ban save ya ke YouTube channel jongi da ke bangi pe ya ke video ke bangi upload hapo gane ke YouTube friendly technical lada dai ba baro gi guys lada pim don YouTube channel ru lada pesnga tenat ban pe ya ke video ke bangi upload hapo gane ke channel sing ba ya ke pot jong pi ban share se ki web ban klik ha ke like button bat ban subscribe ru kum ke benta ban support iwe ya iwe tementangin peni ya ke video na ke benta Kumno ban edit YouTube profile logo haga sas ke bayar kat bat ke YouTube rule bat kumno ban edit ya kini ki style lagi effect ke babun jaj bat ban set ya ke YouTube profile logo tongin po sa ke tutorial nag ban le ya gana Guys ban le ya gana ke step nengkong tongin open ya ke Play Store bat search ke way ke application ke bagar tang pixel app select bat search ya gana ke kertang Nang ta pi ya gane ka app ka bakartang pixel lab text on picture nang ta sa download ya gane ka app nagabanta ban shna ya ka YouTube profile logo professionally hadin ba phila download ya gane ka application sa click but open ya ka application but hang ne ngan ya thu epi step by step full tutorial ban edit ya ka professional profile YouTube logo kane ka symbol ka bapan with yang i hane ka don cancel but okay tungin click cancel but ban le ya gane na du basdang Fast hagane ke screen pi ya gane ke text but ki ai everything ni laban move na kam ta gane ke text ngan pi touch hagane ke text na ta se click hagane ke pencil icon ba pi ina try do ya ke a symbol select na gane ke option se select rangkat gane ke text ban delete ya gane ke text kum to pi ke text kala ja na gane ke dur kum ke step ban pen full tutorial ru ngan open ya ke photo jonga ban pen pi kene ke dai ke profile logo jonga example hang ne ngan pen pi kumno ban shna ya kene ke dur step by step kat kum ba pi ha kene ke screen sampai ya ke video full tutorial khnang ba phila ban le ya kene ke step te ha kene ke section hapo ke pixel up klik na kene ke background symbol Nang ta seklik bat select na kene ke option color select na kene ke option seklik color hang ne sepej bahai kine khnang ba phila ban show siki color bat ki babun jai seklik black color nang ta seklik tick hadin ba phila dap tick ya ke black color pi ya kene ke middle stroke hang ne select na kene ke option bat hang ne pi ya ke shift select na ke shift te ban edit ya gane ke shift tongin klik na ine dot hang ne ban select ya ke shift te hang ne select circle shape nang ta se klik tik ha gane ka button pe hang ne se klik tik hadin mangila depth show circle shape te guys hang ne select biang na gane ke shift ha ke screen kum to pe hang to lada pi on select ka ja kum to ka bentaban edit ya ke shift lada pi select ha gane ka pau ka bentaban edit ya ke shift se select ha to ka button Nang ta pe ya gane ke screen record jonga na try do nga select ya gane ka relative position nang ta nga select hagi nagi middle position nga click tick. Te hadin bangila dap ya to ka step tong in what ya gane ka stroke select ya ka stroke nang ta hagane ka stroke sa enable ya gane ka stroke sa choose ya ka stroke color jongi kum to example ka stroke color jongi nga choose kano ka color hane la dapi kwa ban jet ki color ke babun jat pi plus icon sa select ka color jong pi hane pe kum to everything nang ta sa click okay ta hane nga la dap ban choose ka favorite color jong ala ne ka color ka banga itnat nang ta ka stroke bar sa thau ya ka stroke jongi hane pi ya ne ka stroke weight hane pe hane full
Lanengi kuat banjit hagano gono ke benta ke bangi kuat selak ngaselak hane stroke weight kumba 7 position nang tanga klik tik mapiru se klik tik hadin mangiladap ya gato ngiklik biang naga color pe hane da ke bangi touch segene ke ship bat late naga benta ban edit ya ke ship kata ga dai gam color select color nang ta enable ke color jong ke ship pe hane menta la enable nang ta se shows ye color jong ke shift select black color pe hane menta pi setang ke stroke he bedang sa e ke color ke black color ngila dap select ke shift te menta hagene ke benta select biang na ke stroke nang ta select biang na ke shift nang ta select ye gini benta ban edit ye ke shift kata ke dai kam shadow color pi ye ke shadow color select na ke option shadow color nang ta se klik enable ke shadow color choose ke favorite color jong pe hane pe ngala ai ke shadow color jong am menta ke effect nam ta ke shadow color hane ke lapa pe hane pi ye ke effect jong ke shadow color ke lapa na ta se klik tik te ban shift ye ke stroke ban shift ye ke stroke select na ke button shift button nang ta klik shift and I mix select ye quality format hane kumbam png bar ke default section select ultra nang ta se klik shift to gallery te mentang ala da ban shift ya gane ngan delete no gane da ka bang klik ha gane pe hane ngan delete no ya gane mar kumto pe ngan remove ya to sa stang gane pe hang ne ngan open biang ya ka pixel up no du basdang wat delete ya ka to ka door ka ba shift na ka to ka bang edit ya ka stroke nang tang open biang ya ka pixel up pe hane nga klik cancel ha gane ka button nga select biang na gane ka session nga delete ya ka default text barhane nga klik biang na ka start background nga select ke color background sorry ke color background nga klik transparent hadin mangal dap klik transparent nga klik biang ha ka middle section ban ad ya ka shape nang ta nga edit ya ka shape ha ka ju hi ka circle ka daga de ka circle shape ban nga thau hane ya ka shape circle jonga kumto hadin mangal dap thau ya ka shape circle jonga nga select na ka relative position nga select ha ka position middle nang ta nga select na ke shape bat ke shape menta nga ai color shape nga ai color shape hane nga select kumto swa nang ta nga klik biang ban ade ke stroke ketok stroke ke bangala dap edit meneh nga ong pi wat delete nang ta klik na ke plus icon na pedang du nang ta select from gallery pe hane menta ke stroke ketok ke bangi edit meneh se klik tik ladang ku ban thau ya ka sas ku ban thau barang ne se klik tik menta ke lapoi ha ke screen ban edit ya ka profile YouTube select na ke photo ke bangi art na po ke gallery jong inang ta select na tradu pi ya ke erase color session select but on ya ke option nang ta se klik na ke option nang ta se select black color nang ta se klik tik pi imta ke to ke color ke laja na ke to ka photo temanta hane ngal yuk ban thau ya ka size kat kumbaya dai bat kena ke shape circle jonga nga thau ya ka size tengah ada ban thau ya ka size mentangan selak na kena shape na ta nga klik ha kena color filter ngala ban change ya color hane kat bangamon pe hane pi ngala ban change ya kena color kat bangamon tema piru selek gumta sa change ya color kat ba pi mon la na ka color ka ba pi itnat na ka ba pi snotnat tam ha kena section hadin opera dab ya kena klik tik tong in lay biang sa shadow section klik enable ya ka shadow na ta sa shows ka favorite color jong pi hane turn on ya ka blur radius kumba full radius bat klik tik hadin mangila daban le ya ka step tong in select na ka button pi ha ka session klik na ka button nang ta sa select ha ka dur khmat jong ka dur ka bangi at menta pe hane sa stang ka shift marwe ta ya ka shift ngi ha ban shift ya ka da ka bangi klik bat shift support gallery jongim hadin mangila dap shift ya ka to ka shift tong in le biang sa ka benta klik plus icon klam da penja la klam da delete ya ka benta hang klik na benta plus icon select from gallery select biang ya ke shift ke bangi shift meneh ha ke gallery jongi bat ke bangi haban le nang nam touch na ke shift ke bangi at na po ke gallery jongi kumto nang ta select ya ke relative position kumto ha middle select ya ke color shift hane select color enable ya color pi hane color enable nang ta shows ya ke favorite color jong pi to green
Hadin mapil double yaga to pi yaga naga relative size lag naga ne sa I full weight yaga naga shift zongi nang ta klik tik bar select biang naga relative position select middle gumtom seklik tik button tahane pi yaga button select naga shift ke bangi at napo gallery nang ta seklik crop select crop hangne pe hane pi nang ta sekot gumto mar rengkat bat jerong bat po gumto nang ta seklik tik temta pi hane sitang ka color kebalik sitang ka color ke bajer ngam ta klik biang naga section bat sa enable ya naga dur khmat ke bangi at ya stroke menem enable gumto menta ka stroke kala pau select naga stroke jongi bat hang ne po naga stroke pi ya naga section true front select naga option Tementang ila dap ya gana step select na option pi ya gana bentang nang ta seklik na photo stroke select na photo stroke klik biang nang nang ta ha gana section pi ya gana color klik enable ya gana color hang ne pi menta gana color pila ban choose cut ke ba pi mon cut ke ba pi internet hang ne pi hang ne ngat select green color nang ta klik tik nang ta hang nem klik biang na gana section Habenta jong gana stroke pi hane ya gana stroke select naga pencil icon bat se klik copy. Tementa ha gana section se klik biang naga option bat se klik naga stroke. Hang na ha gana stroke se klik biang color gana stroke se shen ya gana white pat daga white color gumtom. Te hang na pi ya gana stroke se ay ga sa chong ka penrit khendiet ya gana white pat ke badan hat padang nang ta sebu ha gitu ke benta. Tementa ngila dap ya gitu section klik tik. Tementang ila da bantau ya gitu select na gana option seklik lock ya kitigi konten hang na baru seklik biang nang na mentala dangi page ke dur ke bala dap edit menta setas menta sa stang gitek bangi haban at hang na friendly technical tongin at ya ke friendly technical tag hang na hagalenti ke baya dai teban at ya ke tag sana select na gana ke a symbol hang na ta seklik new tag tementa pi gana ke tag skala ready hang na teban edit ya ke tag select edit text na ta se shen ya ke tag Hadin bang ila daban share nya gatak tongin selak na button okay nang ta ha kena gatak tongin selak ya kena font nang ne ban choose tiga font size le na font style jong ya hane pi hane font style selak na button